Ubujamo abusibuhle ekorweni yezamateksi erenkeni yePola Mall kwaMhlanga neMloto. Usihlalo wehlangano yamateksi uNtuli impilo yakhe iqindeliseke emkhayeni welunga lomndeni wakhe eSyabuswa B asemnyanyeni. Kuthi udunyuzelwe nakaza kuchita phakathi kwalabo ebekaditshe nabo aphendula umtato wakhe. Kuthi wasekwavela abasolwa abathathu bamdumuza amahlandla ambalo babaleka ngenyawo. Kwamanje akaziwa lamadoda la amdubuleyo siyacela umphakathi ukuthi usize ngeinformation ukuthi sikhona ukuthi sisheshe sithole nabasolwa labo. Usihlalo weNational Taxi Association eMpumalanga uHezekiel Mabaso waphendula nganasindlela. Okwamanje asinayo information lesizathu sokuthi besazi khona ukuthi imihlangano yeKULLDTA ayibanga nakuthula isikhathi eside kodwa emva kokuba sindlule emathethweni nabo kwaba khona unzinzo olukhulu phakathi kwale yamhlangano. Bomndeni babhalelwe ukukhulumisana nabendaba okwanje kodwa nabathi basahlela amalungiselelo wenkonzo yesikhumbuzo kunye nomgcwabo.